Assalamu alaikum. Qanday do'stlar? Nal Barqut Qijim Baxmal. Mana yashil tusunim bor. Dayar sayma. Anan keyin mana ko'k Barqutdan bor. Anan Korolevskiy Barqutdan bor. Korolevskiy Vilur emas, Barqut. Arkasında fabrичный filizin var. Juğanda filizin çıkpay turan variantda. Mana ko'k tusu bor. Ana mana yashil tusu bor. Biz versek mınday splashnoy beremiz. Mana Barqut 1 metre 1350 so'm. 1 metre. Siz bölüp işletesiz. 15 santimetreden işletesizler. Bölüp. Oşonda 9 qatar mınauçu. 1 metre alsanız, mına 1 metre alsanız 9 metrege aylanat. Siz emi 1 metre albaysız. Ala turamısınız jер et töşök menen körpөгө bir taraf koy turamısınızlar mına. Misалы 2,25 alsanız 9 qatar çıkan. 9 üçlü et töşök je 9 üçlü körpөгө çıkarsanız bolot. Жоқ, мен жер төшөк чыгарам десеңиз, жер төшөктүн өзүн чыгарам десеңиз 3,5 метр аласыз. 3,5 метр 31,5 айланат. Жоқ, мен жөлөңүч мен иштетем десеңиз 4 төшөк 12 жөлөңүч стандарт болсо, 3 метр жөлөңүч 50 болсо 4,60 аласыз. 4,60. 4,60ыңыз 41ге 5 болот. Кайсы бирине макул келсе, ала бересиздер. Барқут ала турамысыңыз, мынакей мынтип эсептейбиз. 2,25 аласыз эт төшөккө. Bir tarafta 9 katara. 9 katar болот, 9'a koyuyoruz. 20 metrege 25 santimetre болот. Bu metre şunu bir emese mınday kusogu 150 so'mdan Barqut koyuyoruz. Oşonu 3037 so'm болот. 9 katara çığa turgan iç. Anan Korolevskiy bolsa 2,25 alasız. 10 katar çıgat bol. Endi болгондо байланыштуу. Bunu 100 so'mdan alып бердибиз, акция болуптун баада. Şonu 2250 so'm болот эт төшөктүкү. Анан жер төшөк алам десеңиз, Barqut'tuku 4,69 қатар көйтөз, 41ге 40 көйтөз 150ге. Шундай 6210. Постоянный клиенттер шуну 6100 сом бердибиз. Ана Korolevskiy алам десеңиздер, жер төшөккө 4 төшөк 12 жолоңуш болуп турган болсо, 4 метрден чыгат, Кудай буйрса, мына 10 қатар көйтөз 100 сомдон. 4000 болот. 4 төшөк 12 жолоңуш жете турган. Биз мындай эндей беребиз, өзүңүздөр мындай бөлүп кыркып жасап аласыздар. Мына Barqut'тун 5 цвети болсо, Кудай буйрса заказ берсеңиздер көбүрөөк өлчөмдө. Бардык түсүнө Кудай буйрса чыгарып беребиз. Korolevskiy'nin 20 tüstüğü var. Buna Korolevskiy. Qaysı biri sizge makul gelse göre ölçümde zakaz verseniz, misal 2,25'ten başlayıp çıkarıyoruz. 2,25, 3 metre, şundan daşı, больше degендей. Buna Korolevskiy Barqut'un bir 20-15 çaxtada tüsü var. Zakaz verseniz, şunda bardıq tüsünden çıkarıp veriyoruz. Uday böylese. Anam bambuklarımız var. Anam bambuk materyallarımız var. Matoy, glянцевый, mramor. Eğer bambuklardan da 100'den aşık sveti var. Примерно. Şunu qaysı svet sizlerge makul gelse bas ver desenizdер bas veririz. 3 metreden basarız standart. 2,25'ten bas veririz bambukaç. Misal 3 metre alsanız bambuka 18 qatar çıkat. 18 qatar 3'e koysa 54 metre olur. 54 metre Korolevskiy Barqut'tay bası 100 so'mdan alıp veririz. Optu maksiya bası menen 54 metre 5400 so'm bolot. Qaysı svet sizlerge makul gelse көбүнчө standart özü молочный светке basıp çıkat. Endi başka svetlerden qarap aysanızlar, oşo qarap çıkarıp berебиз. Metrajdan da sırtqarı, dayır komplekt жер төшөктөрүбүз бар. Үйгө, кызга сепке, көшөгө, Korolevskiy, bambuk, Хамбике, Миңгурак, mramor, машина төшөк, жер төшөктүктөр, мына Korolevskiy Barqut'тар бар. Жер төшөгү, мына жөлөңүч варианттары. Сиздерге кайсы мына мисал көшөгөлөр. Köşögö spalni жапкыч. Туштук, köşögö занавеска. Şu qaysı biri makul gelse alıp veresizler. Barqut Qijim Baxmaldan tigilgen жер төшөк бар. Bizde standart bolot 4 dana жер төшөк, 12 dana jölöngüç. Barqut. Mınake. Çeti jaşıl, çeti көк, Миңгурак, ак балыш деп мына жүк балыштарыбыз бар мына. Мына Barqut, Burak жүк балыш, Sayma, Korolevskiy, bambuk. Машина төшөк, мына Barqut, Sayma сурап аткан дайера, мына ал бар. Мына 3D'лар бар, кассеткалар бар. Мына дайер, ана тигемин өзүм десеңиздер, мына материалдын бүт бар, ушу Миңгуракты бүтүрө турган Кудай кааласа, бүтүндөй материал бар. Мына Миңгуракты бүтүрө турган бүтүндөй материал бар, Кудай буйрса. Бамбук матуй болсо, матуй, глянцевый болсо, глянцевый, тырнакчасына мына атлас, мына арканы, астары. Сиздерге кайсы бири ыңгайлуу болсо ошо карап ала бересиздер.
метраж, рулон, даяр, пахтасы менен, пахтасы жок. Ошо кайсы вариантты сиздерге макул келсе алсаңыздар жарай берет. Мына көшөгө генспан диван жапкыч боло турган варианттары. Ошо биздин адрес Ош областы, Кара Суу базар, 11-катар, 95-96-16-17 кайтнер. Телефон номерибиз ушул.